Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Pasukan rudal dan artileri Federasi menetralkan satu pos komando cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina Brigadei Serangan Lintas Udara ke-80 dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Serta 67 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja, dan peralatan militer di 89 area diserang. Satu sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat terdeteksi dan dihancurkan di dekat Netailovo bersama dengan krunya. Unit ini baru saja menembaki daerah pemukiman padat penduduk di Donetsk. Sistem artileri M777 lainnya dihancurkan di dekat Preobrazenka, wilayah Zaporozhye, kata Konasenkov. Fasilitas pertahanan udara Federasi Rusia menembak jatuh 3 kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Olginka, Guselskoye, Republik Rakyat Donetsk, dan Premosnoye, wilayah Zaporozhye. Selain itu, 2 MLRS Uragan dicegat di dekat Kostogrizovo, wilayah Kherson, dan 3 rudal anti-radiasi HAM buatan Amerika Serikat di dekat Debaltsevo, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konasenkov merilis secara total, 352 pesawat terbang dan 192 helikopter, 2.734 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina dieliminasi. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.267 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 947 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.729 meriam dan mortir artileri lapangan. Serta 7.779 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 620 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 kendaraan lapis baja dan 2 unit artileri. Secara total, Rusia kehilangan 103.220 prajurit. Termasuk 283 jet tempur, 267 helikopter serta 1.707 drone. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10, belum ada tanda-tanda penyelesaian. Шановні українці, провів сьогодні засідання Ставки, вже 44-те за цей рік. Тематика зрозуміла, передусім це Бахмут, Кремінна, Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку і наші дії. Заслухали командувачів, визначились з кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати Сили оборони і безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони і безпеки. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки. До речі, хочу подякувати нашим спеціалістам, усім нашим партнерам, усім, хто задіяний у відповідній роботі. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, але й щоб взяти з поля бою трофейну техніку і поставити її на службу нашій.